Pwila go jotto no hai no hai ane khaka ham borok YouTube channel go lamsago. Bahang jang baikha ni dress ang sumani or dress samani bangai belai kheno kaham. Ike phaidi o frock supnani angni rokno phorongnai o frock supani total rinangkha 1 meter 20 cm only. Pwila go no side digi full khaikha chest ni bangai ba khakhlap ni bangai khakhlai ni map anusare 10 cm nakha ketakhe kande 7.5 nakha au ketabokhe 8 cm na yaktuk ni bangai yang side ke 3 cm ketabo straight line rule nai rui bagi kisa pokok ke sang rui roi nai sungani subidang nai ja ke godna ni bangai 4 cm o sang tabo hai na hai rui lai finai yang tola digi ke 5.5 cm go straight line rui nai ya ke again 4 tabok godna kiting khaiga ni bangai kasle godna kiting khaiga ni bangai kiting ke angrui nai don't worry I get it I meant what I said when I said it lady I never ke length ke 16 kasle sakani tola ni pad ke ulo phai nai ke tak side dige kisa ang regi rasai jog ko ke jog bairi jang no khani ra bon mat ke tabo kenchi baira sinai au ke ang tabo sogri jang mat ke kenchi baira ba jaha om thai ke tabo ang sakani pat rabai pelha kasle sakani tabo ke kasle tolani bangai rapisna yang ribara tong mano ke bang straight line rile ha saman khaiwa ni bangai soja ke o jogri jang mat ang soja ke tabo rafinai au tabo ke ang ri rabai mani pore sakani bai tolani ke thepawi nai kha ke bethe ke khaigi nai kha kisa sup jagya fiya tabok ang sup nai or busangam tai ke sup nai teu sogri jag ni mate ke ang gana sunai side digi au o chotini dress belai kheno sothok tabok summer season go Pwila go no ang yaktuk no sugwi nagra sinai yaktuk no hwnwi amtai ke bas ba fold khaige supnai te same godana no bahaina batai ke no fold khai sunai yaktuk amtai ke gana sugwi nagra sinai godana no bo au kheni rok nukhana o naithok cotton ni frock belai kheno kom budget ni bisingo na sagai thangkha te khakhlai ni rok bo o video naimani pore nirok nije na nogo amtahaira dress sobo sumanai hanai jodi ani video na saja khanke like comment share te subscribe khaje te jotto no khulum baikha